Assalamu alaikum урматтуу Ошкор каналынын көрүүчүлөрү, биздин мекендештер амансыздарбы? Биздин көпчүлүк чет жерде мекендештер мына суббота күнү боло турган караван мал базарын суранып кетишти. Бүгүн 21 декабрь 2019 жыл. Биз караван жергесиндебиз. Бүгүнкү караван жергесинде мал базарынын, жылкылардын, букалардын, малдардын баалары кандай болот? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Эгер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар туугандар. Телефонуңуздардын астында, видеонун астында подписаться деген кнопка чыгат. Ошону басып койсоңуздар, биз тарткан видеолорду биринчилерден болуп көрүп турасыздар. Чалышыбыздын башында эле ушул бука алыныптыр. 50 000 сомго алынды дейт. Arası 45 mi? Ортодогусубу? Чекедегиси? Bu çekedegisi 45 bin olur. Bukalaların bağları. Ortada kança deyiz? 58. Ortadağısı 58 bin oldu. Bukaların bağları menen çağrılışımızı başlayız. Өспүрүм тайларга көп суранып жатышат. Булардын тартып көрсөтүп кетсек, канча эми жашында? Жазга 2 жашар, 1,5 жашар керек. 1,5 жашар тайлар экен. Эркек тайлар. Местнелеби? Местни. Көкжардын, Ноокат районунун Көкжар айлык өкмөтүнүн тайлар экен. 50 000 сомдон кеми бар деп турат булардын. Өспүрүм тай издегендерге ушул тайларды караван мал базарында 50 000 сомдон кеми бар деп турушат. Жакшы өспүрүм тайлар экен. Эгерде ушундай өспүрүм тай издесеңиздер, байланыш номерин айта кетсек, 0777 15 13 15 номери менен байланышсаңыздар болот экен туугандар. Kança bolu da gö? 50'den deydi. Бұл да 1,5 жашар тай екен. Бағасыны 50 000 сом кеми бар деп тұр. Қанша бербедіңіз? Bir nesege bak. Vermegen tek koy. Бербегенди тек қой дейді. 50 000 сом кеми бар дейді бұл тайдың. Минилип, үйретіліп тұр. Бұл тай болса Россиядан алып келінген тай екен. 120 000 сом кеми бар деп караван мал базарында тұрат бұл тайдағы. $120 000 кеми бар дейді. Россиядан алып келгенбіз дейді. Жаш қанша? 1,5 жаш, полторашка тай екен. Россияның қай семесінен келген шаардан? Tümen şartlar. Түмен? Россияның Түмен шаарынан алып келип. Базар қанша берді бұғаны? Pazar soda bol elek. Сода бол элек. Кайсы жерде тай? Polat fayalda. Тулатуу айлык өкмөтүндө. Мына ушул тайга кызыккандар болсо, байланыштын номерин да айта кетсек. 36 Байланыштын номери 0706 86 86 75 43. 75 43 номери менен байланышыңыздар туугандар. Daha başka taylarım var. Дагы ушундай башка тайлар дагы бар экен дейинде. Өзүңүздөргө жаккан ушундай өспүрүмдөрдү тандап кетесиздер, жана айтып өткөн номер менен байланышсаңыздар. Кара атты көрсөтүп кетсек, 10 жашар ат экен. Başka var mı? Кара кашкат 10 жашар, 120 000 сом дейт баасын. Үйргө гарантия дейт. Makine mi takıp Rusya'ya falan bakıyorsun. Yürüye garanti. Үйүрдө жүргөн ат экен.
10 жашар. Үйүрдүн аты. Adamların yol tutak değil. Babaylar babanızda da. Ушундай үйүргө ат издесеңиздер, номерин да кайта кетсек, 0770 менен 73 менен экен 48 48 0950 номери менен байланышсаңыздар болот туугандар. Жакшы, келишимдүү ат экен. Бул турган көк ат тууралуу маалымат алсак, жабыдагы ат. Үйүргө улака дейт, 12 жашар ат экен. Бар жок, универсал ат экен. Үйүргө дагы, улака дагы, ишке дагы. Эми канча деп атасыңар баасыны? 130, 110, 110 миң сом кеми бар экен бул аттын. Ушундай үйүргө дагы ат издесеңиздер, байланыш номерин дагы айта кетсек. Телефон номериңи айтып коюң. 0773 22 48 59. Ана бая салып аттың эле, бир салып көрчү. Үйүргө, ишке, улака дейт. Байланыш номерин сиздерге айтып кеттим. Мына уруштарын көрүп атасыздар. Mana ушинтип урат экен туугандар бул. Бул ат болсо тор ат. 3 асыят экен. Баасы канча мунун? 120 миң сом дейт. Неси бар эми? Улагы иши. Улака ишке бар жабы бар дейт. 7 жашар болуп калат экен. 3 асыят. Ушул тайда сатылып тур азыр. 60 миң сомго сатылды дейт бул тайда. 60 миң сомго алып байлап коюшту мына учурда. Бул жерде данчак ат турат. Канча жашар? Жазға 4 жашар, bir ат, жаңасы. Бышты экен, жазга 4 жашар. 120 миң сом кеми бар деп турат, мына жабыда турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай сындып ат экен. Ушул тай сиздерди кызыктырса, байланыш номерин айта кетсек. 0771 82 88 76 номери менен байланышыңыздар. Дарегиңиз кандай болуп калат? Кайсы жерденсиз? Töölöstü. Ноокат районунун Töölös сайыл өкмөтүндө экен. Улагы барбы? Үйрөнчүк, улака үйрөнүп аттыр. Данчак ат издегендерге. Бул такада турган канча жашар бул? Жазға 4 жашар. Жазга 4 жашар болот экен бул дагы. Жаңасы болуп калат экен жазга. Кара байыр, таза кара байыр дейт. 100 миң сом экен баасы. Мына такага турганда көрүңүздөр муну. Такага да жакшы турат экен. Баасына келсе сатабыз болсо минчирөбүз дейт ээси. Ушундай жаңы үйрөнчүктөрдү издеп атсаңыздар 0770 менен 46 10 60 номер менен байланышсаңыздар болот. Ошко бар.
3 tuyağı ekan, qaşqası var ekan torun. Çakan attı daha görsetip etsek 70 ming so'm kemi var dep turadi. Qancha jashar? Жазға 4 болады. İşletilgenmi же işletilelek be? İşletilelek ekan. Çakanat. Qanchaga berbeding eren bunu? Bağlılek, bazarda bağ bolalek dedi. Şunday çakanat izlegenlerge baylanış nomerini alıp bersem, көп adamlar suranıp otat. 60-70'in aylanasında atlardı da tartıp koydum. 0777 menen baylanış nomeri 33 50 97 nomeri menen baylansanızlar болады şunday çakanat izlesеңиздер. Keçini gördünüzler. Bu yerde daha bir kurç pişti turat. Qanchaga berbedingiz? 90 ming so'm ko'rib tur bu ishni. Kurç ekan o'ta. Zahir. Boyu daha cho'ng. Ушул баа болуп баштады кайра. Satıltasın mı? Kanka. Sen oğlunda mı? 85 ming daha baa болуп баштады ушул. Бышт экен. Kurç eкен. Boşqa var. 85 ming baa berip жатышат ушуга. 85 kutusun. Болду мына жерде. Kaç kanal akar? Yüzele deyiverin sen de. Kaçka sama var? Sama var? Gel. Gel. Asfaltlara kim kalmaz? Bir yakın datma o. Sen bize para var, akçası var adam. Bana yok oynayan biri çıktı, oynayan bir de çıktı. Onu da koy. Bu boş bir geçer. Tavar var. Tavar eşden gidiyor. Qashqat. Kalkıyorsa işim yasa kadar. Ne tura be brat? Var var. 90 ming so'm. Baa berishdi. Ama bir kızı bana pazar kıldı bir. Hayır, kadının gibi bir. Başa akan Halo tahu, odan sorunlayan para kulağı sevmiyor. Karan. Hey. Ya bir yaktan emez yaktan var. Getir kardeş bazı özünü. Ya karan. Sonunda bize söz olalım. Gel desen bana adamlar söylüyor. Ya kim senden bir işin bir oturan mı olsun? Kaçı? Ya orası kaç akramam. bana böyle lakan sözün önüne taşıyan yok mu? Dondu rahatsız oldu. Hayır. Şimdi kondurmayın bunları. Borazmaz veresin. Azmazı koy, azmazı kudadan tüle koy. Ya olmaz desen oldu. Tamam bu arakam. Şunu alıverin rakam. Ne dersen? Derdi cüzü girmez. Kaça verdiniz ey? 91 min. 90 bin zaman. Evet falan dostlarına çağırsınlar 90 bin üzerine ne kadar para. 95 milyon olsa sat. 95'ge çıktı bağısı. Kursan mısın? Sen kursan mısın? Var bana gelsin oğlum. Var. Nasılsın mı? Mına uşul Qashqar. İşte 95 ming so'mga satılgan жоқ bozorda. Bozordan oldi baa bo'lib жатат bugun. Shuna.
98 ming so'm. Lekin ko'zim qarab, o'tishib ketadi. Hech qachon pulga so'yanmagan ukalarim. Erkakcha pul qo'ldan keladi, tavab ketadi. Hozir buni ham tikkala Pulim bordachi, avring katta borja bo'ladi. Pulim yo'qdachi, bir qop go'ngshini aytib qo'ying. Bu kerak. ot bozoriga ket. Zayir, Yo'q, endi ish bor. Zayir. Yo'q. Mavlana aka, shuncha qiynavang, etasiga jub-jub. Hayday. Haydayver almonda. So'm o'tib berasan, ro'cha. Tirishtirib ol. So'm o'tib ber. 500 so'm o'tib bersin, 500 so'm. Ha. Sen aytganiga satmaydi, 500 so'm o'tib ber. Xursand bo'l. 500 so'm o'tib ber. 100 mingga ketdi. Yo'q, jetmagan emas. Sormayman pul olasiz. Aka, men Arkenni borib qaytarganda ko'p qoldi. Ya, onday bizda nima? Hayır. Sen o'ylama. Men turam. Javob berib Sen qarasa qiynalgan. Hozir ham sotdik nasiyaga. Yo'q, yo'q. Dostumuz bor. Oşulat ketdi tuğanlar. İşte eken 100 ming so'mga ketdi. Ertemenen pulunu alasın dedi. Ertemenen atlap keteveresin dedi esi. 100 ming so'mga karavanda bozordan aldı şu lot satıldı. Tuppa tura. Top to'g'liq 100 ming so'm. Satıldı ha. Satıldı. 100. Qanday ishlar, yaxshilar anglashamiz. Men oldimmi? Bu 100 mingga ketdi. Atılganlar biz bazardın sırtına çıktık. Bazardın sırtında bulattagı satılat eken, үйүрдүн atı 10 yaşar at eken. Жылкыны жакшы кайтарган, үйүрдүн atı үйүрдө жүргөн at. Satılat eken bu. Yaşı 10 yaşar dediniz mi? 10 yaşar at eken. Yani bağısın kança dep atasın? 100'de otağız. Bağısı 100 ming so'm kemi var. Ulagıçı ulaktары. Ulagı var eken. Ulaktın, үйүрдүн işletilgen emes. Qo'shqodaga жүрөт. Qo'shqodaga жүрөt deydi. Universal at eken. Көбүнчө үйүрдө жүргөн at satılıp jattır. 100 ming so'm kemi var dep жатышат. Байланышын номерин да кайта кетсем, ушундай at издегендерге telefonda aytып коюңула. 77 менен 0777 менен 30 04 85. 04 85 номерине çalsanızlar болот. Кана айдачы эмирек. Мына учка аяк экен, аягы да жеңил тияктары. Базардын сыртынан эле тартып койдук. Кербестин аты деги. Ноокат районунун Төлөс айыл өкмөтү болобу ошондор? Төлөс айыл өкмөтүнүн аты экен. Бүркөлбес айылынын аты. Akılesini anlıyor. Ama ben minde. Bana buranda sasa zayıf kıymalı. Butaylar satılıptır. Kayaktan alып келдиз? Белоруссиядан алып келдик дейт. Канчадан сатылды? Нар Кашка канчага кетти? Нар Кашка барга 50 миң деп атабыз. Деп атасызбы? Булчу 35 миң деп атабыз. 35 миң. Канча айлык тайлар? 6 айлык тайлар. 6 айлык тайлар. Да, өзүңүз бармап көрсөтүп койбойсузбу барып бир? Китептери барбы? Китептери бар дейт. Булар аталар барга. Аталары. Долларга айтканда 7 миң 8 миңден болуп турган экен. 7 миң 8 миң доллардан болуп турган аталары. Бу тайны зор калды булар. Байтал өздөрү. Өспүрүм кулундарды да суранып жатасыздар. Бул өспүрүм кулунду дагы көрсөтүп кетсе, канча деп атасың э муну? 30 миң. 30 миң сом кеми бар дейт. Канча бербедиңер? Бүгүн 29-га алдабадыңбы? $30 миң сом кеми бар деп турат. Бул тайда багы болуп жатыр. Канча берип атасың аксакал? Канча берип атасың?
41 ming. 41 ming. 41 ming so'm baho berib chatamiz deydi shu tayoqqa. Mana 42 ming so'm berdi. Zeki ming so'm baho berishdi. Sizin kanalınız qaysi? Qo'shqo'var. Qo'shqo'var, ha? Erkekday 42 ming so'm baho berishdi. Orada beyler 56 ming so'mdan oldu deydi. Bu bey satılat ekan quluni bilan. Ne minilgan bey bu? Mingi bey ekan. Qulun erkek urg'achi u. Urg'achi quluni bilan qanchada o'tasan buni bahosini? 150. 150 ming so'm kemi bor deydi. Parodasi qanday bu beyni? Qarabayır. Qarabayır bey ekan. Qanchani tug'an bey? 4 tug'an bey. 150 ming so'm kemi bor deb turadi. 95'ke berbedik deydi eskirdi ketimiz bahosini. Uşul bunday bey izlesеңiздер, байланыш номерин да айта кетсек. Nöl 70 menen 39 35 36 nomerine байланышыңыздар. Eskerde ketemiz 95 ming so'mga berbedik deydi. Bak qulunu dağı жақсы. Baytalı gel. Beylerdi daha köp suran çataslar. Bul beynin daha 100 ming so'm kemi var deb turadi. Erkek bir kaç qulunu? Erkek qulunu menen 100 ming so'm kemi var. Qanchani tug'an be? 3. qulunu. 3. qulunu menen. Qancha berbeding sen bugün bozorda? 86 ming so'mga berbedik deydi bahosini. 25 kam var deb turaydi. Байланыш номеріңізді айтып қойыңызlar. İzleyenler болса çalışады. 71 menen 0771 menen 25 96 96. 25 96 96 nomerine байланışsanızlar болады ekan. Erkek qulunu menen. Bu erkek qulunlarda ko'rsata ketsek, bular ham qanchadan shularning baholari? 35'ten. 35'ten. Qanchadan berilmedi bozorda bugün? 25'ten. 25'ten bergen joqsыңlar. 35 ming so'm kemi bor deb turadi. 25 ming so'mdan berbedik deydi shularda. Mına çoğun qaba olattır bu yerde de. Bularga da öttük. Öte çoğun gün. Yok hem canlıda men bunday da. Ben canlı koy olmaz. Bana nasıl var kam sudan yok. Şunu menen şerigin daha görset bitiriz azır. Sizler 60'lı sizler kullanılacak ayke verin. Herkesin var da sizler 60'lı satın alacak ayke. 158 ming so'm berip attır juvuna. Şu Kaşkabuk ekan şerigi ekönün juvuna 158 ming so'm baho berip жатышат. Mına akça deydi. Çağrılışımızga qo'shib buni da ko'rsata ketsek, buni da baylab жатышат. 102 ming so'm olib turishimiz bor. Qo'shqo'var. 102 ming so'm. Çoğun.
Kayradan görsötüp ketemiz. Uşul. Bul. Biri. Biri 59 bin so'm uşul juğuna satıldı. Allah uydu daha görsötüp ketsek torpoğu menen 55 bin so'm kemi var dep turadi. Erkek turgaçı torpoğu. Turgaçı torpoğu menen. Kançaga berbedingiz hem şunu? 48 bin so'mga berbedik deydi şu Allah uydu. Boz parodu eken kançançı tuğma? 4-nji tuğma deydi. 85 bin so'm kemi var deydi. Kançaga berbedingiz hem uşul uydu? 72 bin so'mga satılıp Жақында қойыптыр. Бұл пародовый торпағы менен сатылыптыр. Өтө жакшы чоң екен. 80 миң сомго сатылыптыр мына. Ургачы торпағы. Канчаны туган? 4 туган екен. Жакшы. 80 миң сомго кетти. Bozuylarda görsətik keteli. Qançanı tuğanı işin? 3 tuat. 3 tuat, 3-sini tuğa koyun tuza. Qançada otasınlar bunu? 50 kemi var. 50 ming so'm kemi var ekan. Qancha qilishdi? 45 berişi tutat. 45 ming so'mga berbedik deydi. Bunajın bağı bolup 47 ming so'm bağı berip жатышат ekan şu bunajın. Sizlere kaç artasınlar? Burgaçlar alınıptır. 17.200 so'm. Ketdi. 17.200'ga. 22 mingga alınıptır. Erkek burgaçı bu turpa. Ne çıkmadın mı? 22 ming so'm alınıptır. Erkek burgaçı bu. Burgaçı turpa. Ular 27'te ballar. Bular 27'den oldu bu. 27 ming so'mdan alınıptır şunlar jinler bular. Ket. Ular şu zıra 22 bal. Burgaçı turpa 20 ming so'mga alınıptır bu bolsa. Burgaçlar kokası 19 ming so'mga alınıptır. Hurmatly görүүчүлөр, bazar dağın dele kızıp çatat. Koçkot 6500 bol. Ulak alınıptır. Kança aldı şu ulak? 2300 so'm alınıptır. Kuleçki 4600 so'm alınıptır kuleçki. Pazardan çıkkanda jivoy tirik balıklar satılıyordu. 200 so'mdan ekan kilogram. Şirin dedim mi? 200 so'mdan. Bulbuk alınıptır. 66 ming so'm var. Altındağından 28 ming so'm boluptur. Hurmatly Qo'shqo'rning görүүчүлөрү, biz ушуну менен бүгүnkү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.